سلام تخطات نايش channel كما يكنيهم كما يتخونوا سنة كتكونوا ناي وتر مني وتيو كم وترو بزعبا زهلو كنتاتنا عالمنا بفلاي دما قلعتنا ميديا عالمن اي بلو عالم وين تسحيب زلو بقبو بتخكل دما زقبو كنتاتا فلسطين ويكاب قازا زقبر زلو وقدينا خنبلو دبداب دينا خنبلو ولا هلكيت دينا خنبلو نعوز ملكت ابديت تقرب لكم ايه ابز حلفي زقربكم فيديو يوتيوب الي وانيرو اي هوب زياونا اليوان خونو كن بتخكل كابو كن مهارو نخيل ويكون فلطه زقبانا قد دس زبلكون حيزه خمتيه حيزه متيلو ناتكم دقف سبورت لايك مقبار اقداسيو سو ابز فيديو زي بزح وقناتنا خنري حدا بزعبا تهلو كنتاتنا يرتيت نريو لنا كنرينا كمون ابكي بحر استقبري فتنا ناي مسايل كنرينا دبدابات بترشانات مساجد ابكال سيفيل عاوز معلاتات كنرينا دبلوماسنا عالم انتي قبر لو كنرينا نعوز دس دما استفر عليه حبريتا نارانا كيدنا سلازي رئيس لا يقبروا اقداس حبريتا كنرينا تكونتات كمي كم زمسل دما كونكريت زخون ابديت كبنا إلا ناز تريو زلهم رتيت كسبت مالي كسب لومي أتونيرو أصوارنا أمريكا جن كابتا وقست تقوستلا درعيدة ساعات يقعد تجمير سلازي وقد يقدم ولا أصوار فلا لنا نهم فلت داغانا أصوار كما يكم زلو دما تنكف كنا بلغم فتنينا let's start كما يقيد على تكونتات. Welcome back. You're watching Al Jazeera. I'm Nastasia Tay here in Doha. Let's remind you of our top stories. At least 4 Palestinians have been killed after a rare Israeli airstrike on the Jenin refugee camp in the occupied West Bank. This is only the second time that Israel has launched air raids in the occupied. 4 سبات أبت ويست بانك زتنا عقرقر بوتا دي كونس بخال وقن زلو وقنا فلسطين من أنا زارب زلنا بنفاريت أبد مع 4 سبات قتيلة مالو أبت حدا كازا مالتيو أبو نبيني زي ويست بانك بعد ما بتخال وقن زلو تي كأند وقع أبتك أزا يزقبر زلو سيزا أبت حدا ون انتقوني مقتل تقاتي من الله. West Bank since 2006. Meanwhile, dozens of Palestinians have been killed in overnight Israeli strikes on the Gaza Strip. A popular cafe, as well as a shopping center, were among the places targeted then. Since the 7th of October, at least 4,385 Palestinians have been killed in Israeli. كساب حجي تكونتات بزكاية زلو 4385 فلسطينيين تقتيلهم كم زلو كم فلت كم كلال لنا سلازي درجانا هيوت موت النابز حنا برتعني زغي زلو. Airstrikes, according to the last update from the health ministry in Gaza. 90 Palestinians have been killed in the occupied West Bank. 1,405 Israelis have been killed. كم نريد لنا توم 9 حج بينهم تقتيلهم زلو بت ويست بانك زبحال ابتيك عند عقرقر زكايدو لزولو دبداب زكايدو لزولو زي كنا جزاوت 9 سبات تقتيلهم مالو and that's a lot already تي نابكال كلابع كم زخل زتنبه زيو كسب حج دما شحن 450 إسرائيليين تقتيلهم مالو ميتو مالو. Since Hamas launched its military offensive on the 7th of October, and more than 1,040 Palestinians have been arrested in the occupied West Bank since that attack. 210 people were taken captive in southern Israel during Hamas's military operation. Well, the military wing of Hamas says that Israel has refused to accept its offer to release 2 more captives, a day after Hamas released 2 Americans. The Israeli government has dismissed those comments from Hamas as propaganda. In Tel Aviv, crowds. أبز حلفة قد محارة مع تابيلهم حماس أدم قالن أمريكاويان ريليز كابتوم جهو حيزو ممزر لوكل تميتن 10 سبات زبحالو زلو كلتا سبات أوتي نيروم زدما أنا بأمريكا تبغى مس بريزنت ترى تدواويلن تراقيبا زدما بشم قلنا ناي جبت ناي قطر نستقبره حماس دما سبات كابتوم جهو حيزو ممزر كلا كم جمره زدما من تايمز قبرو زلوتهم حماس إسرائيل ناي إجري سراويتهم أبتتقع سلزلونا ناي إجري متقعت نخجبر منال بعد نتم جهو تسديدنا أنت قريب فهم وكجت فوز وقلت تقينا مزبلي وتعقب عمالتي مهنياتو ما بزحت هجرات إسرائيل تجبر زلا دبداب تطو كتب لكم دما تناي أجريمت قاعد تاخذ جبرة حسب زلا دما نعو خد قط فيهم زجبر زلا وجن دحريو دما حجون حدش سبات كانوا وتسينا مزولوهم نحتاتهم جن إسرائيل أبي الله مهنياتو وتهدروا سقوم تخطو السلسلة دلات راينا هنقول نخ. Hundreds of Israelis rallied demanding more to be done to secure the release of those still being held in Gaza. Mohammed Jamjoon reports. In Tel Aviv, a cry for help. جن أب تل أبيب جلس سلام وسلف تخايدن يرون السدما أتم سبات كوتس إجانا يتم تتحيزم زلون خواتسي جدا كتتحبابر لكم يبلون تمنجسي معناته تمنجسي بوج يرونتو قطة أو كبلو خيفتن تحماس كله سبات كسددي يتواجون خيبل وخلا زر أربع إسرائيل وران خد جبر دلونتا لعلكم زلوا ترايز جلس زي.
Outside Israel's defense ministry, anguished relatives of captives held by Hamas demanding their release. All the countries, where are you? You must understand. It's crazy. We are in hell. In hell. We are in hell. And we want our lovers back home now. A day after Hamas released 2 American captives, demonstrators urged leaders to implement a ceasefire and expressed anger with how the government has handled it all. Hours later, an announcement from the Qassam brigades, the military wing of Hamas, saying the armed group informed Qatar they planned to release 2 more captives without conditions, but that Israel refused. We have offered to hand over those captives who are in So Hamas እንታይ ይብላ ኣሎ ንሕና እቶም ሰባት ሒዝናዮም ዘለና ክመልስ ንፍትና ኣለና መንግስቲ እስራኤል ግን ይደሊ የለን ንኽወስድ ብምባል እቲ ፀገም እስራኤል ከም ዝኾነት ይገብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ድማ of course መን እዩ ዝያዳ ዲፕሎማቲክ ሓይሊ ዘለዎ ንኽረአ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘለዎ ብርቱዕ ምንቅስቃስ ኣለዎም እናበልና ከለና ሕጂ ድማ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ናይ ቻይና እውን ተራይሉ ኣብቲ ዞባ ስለዚ ብጣዕሚ ኣሰካፊ ኩነታት ኣሎ ሓንቲ ግን ኣብዚ ለንቀነ ምናልባት ኣዛራቢት ኮይና ዝነበረት እዚኣ ንትስማዕ ኣብ ቀይሕ ባሕር ኣብ ከባቢና ዝተፈፀመ Came after a U.S. warship took action to defend Israel, intercepting multiple cruise missiles and drones off the coast of Yemen amid fears of a wider war. Our chief global affairs anchor, Martha Raddatz, is live from the Red Sea in Eilat, Israel, with more. Good morning, Martha. Good morning, Juju. We are right on the shores of the Red Sea. U.S. warships are just south of us. Those missiles from Yemen were aimed in this direction, but a U.S.-guided missile destroyer took no chances. They shot them down. This morning, rising tensions after a U.S. Navy destroyer shot down 3 cruise missiles and several drones. So እንታይ ኣጋጢሙ ኣብ የመን ዘለዉ ተቃወምቲ ብኢራን ዝድገፉ ዝበሃሉ ሁቲ ዝበሃሉ ማለት እዩ ንሳቶም ሚሳይላት ንእስራኤል ገጾም ተኩሶም እዮም ዝበሃሉ ዘሎ ሚሳይል የመን ጎረቤትና ሃገር እያ ትፈልጥዎ ተኮንኩም ስለዚ ካብኡ ሚሳይል ተተኮሰ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣስኪሩ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ሚሳይላት ርዩ ታርጌት ገይሩ በቲ ኣንቲ ሚሳይል ወይ ከዓ ፀረ ሚሳይል ዝኾነ ገይሩ እቲ ሚሳይል ከም ዝሓርር ወይ ከዓ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣ ሓንቲ ኬስ ጥራያ እምበር ኣብ ኢራቅ ኣብ ካልኦት ሃገራት ድማ መደበራት ወታደራውያን መደበራት ናይ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ ብሚሳይላት ብድሮንስ ብዝተፈላለየ መጥቃዕቲ ክወርዶም ቀኒዩ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ እቲ ውግእ ናብ ዝተፈላለየ ወገን ናብ ዝተፈላለየ ግንባራት ከስፋሕፍሕ ከም ዝኽእል ዘተንብህ ይብሉ ክኢላታት ናይቲ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ሓይሊ ኣለዋ እቲ ዝለዓለ ናይ ኣፍሪካ ኮማንድ ናታ ድማ ኣብ ጎረቤትና ኣብ ጅቡቲ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ስዑድያ ይኹን ኣብ ግብፂ ዓብዪ ወታደራዊ መደበራት ስለ ዘለዋ ምናልባት እቲ ኩነታት ናብ ዝተፈላለየ ድሮ ኣብ በቲ ማእከላይ ባሕሪ ክልተ ዓበይቲ መራኽብ ናይ ውግእ ናብ እስራኤል ኣፀጊዓ ከም ዘላን ኣብ ትክክል ቦትኦም ድማ ኣፅኒዓቶም ከም ዘላ ትማሊ ዝረኣኹ ሓበሬታ ድማ ብዙሕ ናብ ውግእ ክኣቱ ከም ዝኽእሉ ዘተንብህ ምልክታት ከም ዘሎ እዩ ዝረአ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣብ ሰሜን ዘሎ ሕዝብላ ናብ ሰሜን እስራኤል ዘሎ ኣብ ሊባኖስ ማለት እዩ ሕዝብላ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ተጠንቀቕ እናኾነ ድሮ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ እውን ከም ዘሎ ፅንሒልና ንሪአ ኢና ስለዚ እቲ ኩነታት እናባእሰ እናኸፈን ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት ይረአ ኣሎ ነዚኣ ንርኣያ መድሕር እዩ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ቤተክርስትያን ዝወረደ ክንርኢ ኢና Launched by Iranian-backed Houthi rebels in Yemen. For the first time, the U.S. taking military action to defend Israel. The Pentagon saying the missiles were launched from Yemen northward. So ካብ የመን ተተኩሶም ትሪእዋ ኣለኹም የመን ተቐያሕ እያ ካብኣ ተተኩሶም ንግብፂ እናኸዱ ከሎ እቲ ወታደራዊ መደበር ናይ ኣሜሪካ ኣበይ ዘሎ ኣብ ከባቢ ግብፂ ዘሎ እዩ ንሱ እዩ ኢንተርሰፕት ገይርዎም ኣብ ከሎ ድማ ክከላኸል ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ potentially towards Israel. We cannot say for certain what these missiles and drones were targeting, but they were launched from Yemen, heading north along the Red Sea, potentially towards targets in Israel. These missile launches come as the U.S. is bolstering its firepower in the region, a second carrier strike group soon joining U.S. warships already in the Mediterranean, and additional fighter aircraft also being sent. All meant as a deterrent. So America ገጭፍ ዝኾነ ወታደራዊ ምድላዋት እያ ትገብር ዘላ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ስለምንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ድሕሪት ከርእየኩም ጌም እዩ ዝፅወት ዘሎ ኣሜሪካ
نسلام كتصوع إيرانينا بيوكرين إنفاكت أبز حجة حدش مستير وزير الله قال زي خمسة لكم ناي قدم بريزيدنت زنبرة ناي جيرمان جيرارد شرودر بحال نص مستير كم زوجته أب إسرائيل كلتن مرحت ناي يوكرين سلام دليوم كم زنبرو أمريكا جن سلام كتجبروا يدخلون يخوي لما نتناي سلام زت زنبرة بتركي كانسل كم زجبروا ناي مرحت أمريكا مخانم حدا عبي مستير أو تشيلو بحال زرر أمريكا أبي يوكرين سلام هيتدلنا نيرة وجات دلنا the same حجونكم يو نتوجب كابتاس جمرت لما عالتي بزح أطوار ويك حجزنا أطوار نسرائيل تبلا عبي وتهدراوي مدلاوات دما تجبر الله سلازي وج سلام تجتدليو عبد الحريق كنرينا أجن بزح ناي وج عبو وج نخمت مدالوي زجبر زلون رينا. Bolstering these U.S. naval assets and advanced fighter aircraft in the region, we aim to send a strong message intended to deter a wider conflict, to bolster regional stability, and of course to make it clear that we will protect and defend our national security interests. The Houthi rebel leader had just warned the U.S. last week against intervening in the Hamas-Israeli conflict, threatening missile and drone strikes. The U.S., of course, hoping this is a deterrent, this use of force, but clearly there is no guarantee. Rebecca? No guarantees with those stakes. So انتهى يبلو أمريكا كوينات نخيس صحفح يا تتعرض الله يبلو دلو حق دي حسود جمس جزي غنرينا مهنيات أمريكا سلام كورد بتغكل انت تدل نيرا قد قبر مخالة نيرا أبي داي نيرو جن كم دريوز لنا حجة حدا عبي زت السلام سمع عب كايرو زت قبر الريبورت نات كبك ميز نهيله أبون ريو بزي فرق كم استبتني بتدقاقامي دبلومات ناي أمريكا كلاتهم تم دبلومات ناي جيرمان ناي أوروبا حبرت ناي كالوت ناي فرنسا ناي عبد إنجليز بمولاتهم متيومين ولا حنتي سلامكم تي كالون إتا أنكو قبر واز خالو زيايا زارتيت إسرا مخاينات ينا لو إسرا مخاين نخلت مليون حزب مالتيو تنهينا هنرينا كال انتا قاتي ملو كنتات أبزلن كني زياد سكندرية ترابينا. Furious is Gaza's oldest active church. It is also one of the oldest in the world and the only Greek Orthodox church in Gaza. Now, parts of it are rubble. And some fear Israel's war on Gaza. So had عبي بيت غرسيان أب غازا كابتم رابعيتي انتاويد بيت غرسيان اتبهال تنبرت بدبدابنا إسرائيل تحريما حمششا ويكا تدمسيس مالتي زي بيت غرسيان زي أزيت انتاوي بيت غرسيان أرثوذكساويان ممنان كريستيانيوم زيوم دما تنين لتاريخ نرينا بالتعمي أقداسي بيت غرسيان بتاريخنا كريستنا زنبرا وحدات أرثوذكس زلو تا أنكو تاريفاتهم زنبرت بيت غرسيان بزوج تاريخ زلو يا اسكندر. Gaza may also signal the start of its end as a Christian place of worship and sanctuary for others. Remember, this is one of the oldest Christian communities in the whole world. We have only 1,000 Christians, less than 1,000 Christians left in Gaza. So حنت كابتن تاريفن زنبرت بيت غرسيانيا هذا الشيء زخونه أرثوذكساويان أبكازا كم زلو يزنقر زلو تا أنكو تاريفاتهم زنبرت بيت غرسيان ويزنبرتهم نساب مدبدابة بزو حزن كم تسمعهم أبت بيت غرسيان دما مع سدتنياتات قد محجن يوم نيرم سدتنيات يوم عود عوك يوم نيرم مالتي. And now we fear this will be the last generation, the last age for this church, and this is very, very sad. The church is named after Saint Porphyrius, a Christian bishop who came to Gaza to fight paganism and shepherd Christians 1,600 years ago. The first church was built on this site. So كم نريد لهم زابت غرسيان زي أزيات انتاويتيا أب 425 دحر لدات كريستوس زت مسرتت أزيات انتاويت بيت غرسيان أنا زارب زلنا نمود داتا أزيو وحدات كريستيانيم زلوا أبتزوب أبتي بوتا نساتهم دما بوغيروم أرثوذكس كريستيان مالتيو بوغيروم كتافوهم زخلو دما عبس كفتا كم زلوهم يقالتو سانيها مالتيو. Where he is believed to be buried around 425 AD. In the 12th century, Crusaders built a larger church here and named it after the saint. عصرت حدا حمسة أبتجزي كروسيد قدوس كينات زبهال زنبر إسلام كريستيان زواجولو زنبرو أتوم كروسيدرس نابو مسأتو نتابع تغرسيان تأجينو ما تبو كم سرحوا ينقر مالتيو. It was renovated in the middle of the 19th century, adding most elements that were visible before Thursday's attack. It's one landmark of سلازي أزي أقداسي بتغرسيان زنبرت يعني را. the Christian history. A place where people worship.
ከምኡ ድማ ኣዝያ ታሪኻዊት ከም ምዃና መጠን ብዙሕ ቱሪስትስ ዝመፅዋ ዝነበሩ ሰባት ቤተክርስትያን ላንድማርክ እውን እያ ነይራ ይብሉ ኣለዉ and go even for tourism to see it, to watch it, its architecture and its composition. The church has opened its doors to refugees from Gaza before. In 2014, around 2,000 sheltered there for days to escape Israeli bombardment. And like then, today the church is promising to keep its doors open to anyone in need. By blessing of God, we have to continue our life in Gaza as a Christian community. Dmitry Medvedenko, Al Jazeera. So ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝርአ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ከመይ ከም ዘሎ እስከ ንእሽተይ ክንርኢ ፕሊዝ ፍላይ ግበሩ ነዚ ቪድዮ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ድማ The Israel-Hamas war is taking a heavy toll on civilian lives, especially in the Hamas-controlled Gaza Strip, where more than 4,300 people have been killed so far. Israel seeks to avenge the October 7th attack on its territory through its relentless bombing of the Gaza Strip, which we've been continuously reporting here on WION. Well, Israel has also blockaded Gaza and has announced its intentions of executing a full-blown ground offensive. So, Israel እቲ ኩነታት ድሕሪ ሓያል ነዊሕ ደብዳብ እንድያ ገይራ ዘላ ከቢድ ደብዳብ ገይራ ኣላ እሱ ጥራይ ግና ኣይኮነ ንሱ መዳለዉ ናይቲ ናይ እግሪ መጥቃዕቲ ክትገብሮ ሓሲባቶ ዘላ ዓለም ከንታይ ትብል ኣላ እስከ ንስማ Regional player Iran, that backs anti-Israeli forces like Hamas in Gaza and Hezbollah in Lebanon, has hinted at an intervention, that is, if Israel actually invades the Gaza Strip. The mounting civilian toll in Gaza has also unnerved other countries in the region. It is against this backdrop that leaders and top officials from more than a dozen countries. So, እቲ ኩነታት ዝጥምት ዘሎ ዓለም ስቕታ ናይ ዓለም ኣዝዩ ኣገራሚ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝረኣናዮ ክልተ ግዜ እማመ ናይ ምቁራፅ ተኩስን ርጥየት ምእታውን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ዝበሃል ዝተገበረ ኣብቲ መጀመርያ ብኣሜሪካን መሻርክታን ካብ ብሎክ ክኸውን ከም ዝኻለ እማመ ካብ ራሽያ ዝቐረበ ደጊሙ ካልኣይ ግዜ ብራሽያ ዝቐረበ ብብራዚል ዝቐረበ እማመ ድማ ኣሜሪካ በይና ቬቶ ገይራ ከም ብሎክ ከም ዝገበረቶ ዝዝከር እዩ ስለዚ ብዲፕሎማስያዊ ብዩኤን ደረጃ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክመፅእ ከም ዘይከኣለ ሕጂ ድማ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ግብፂ ድማ 12 ዝኾነ ሃገራት ዓዲማ ፈተነ ትገብር ኣላ እዚ ኸ እስከ ንርኢ ንስማ እንታይ ኣጋጢሙ Countries gathered in the Egyptian capital, and the meeting was focused on ways to de-escalate the Israel-Hamas war. Perché se anche i nostri punti di vista di partenza non fossero perfettamente sovrapponibili, perfettamente sovrapponibile il nostro interesse. So, መብዛሕትኦም መራሕቲ ከም ካልኦት ከም ጆርጅያ ሜሎኒ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዝተኻለና ክግበር ዘሎ እዚ ኩነታት ናብ ካልእ ገፁ ከይከይድ ዲ-እስኬሌት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ንታሕቲ ገፁ ክነውርዶ ኣለና ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ቅድሚት ትሰምዖ ፀናሕኩም ኢራን ይኹኑ ሑዝብላ እቶም ካልኦት ኩሎም ዕጡቃት ጉጅለ እስራኤል እግራ እቲ መጥቃዕቲ ናይ እግሪ ጅምር ከተብል ከላ ውግእ ክንእውጅ ምዃንና ኢሎም እዮም ኣጠንቂቖም ዘለዉ ስለዚ እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ዓይነት ዞባዊ ውግእ ንኸይኣቱ ዓብ ስጋት ኣሎም ኤሮጳውያን ድማ ዓብ ፍርሂ ዘለዎም ስለምንታይ ፍርህለዎ ምናልባት ፅንሂ ኢለ ክጠቕሶ ሓሲበ ነይረ እሱ ግን እንድሕሪ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ እስራኤል ውግእ ኣብዚ ዓብ ውግእ እንድሕራትያ ናይ ዩክሬን ክትርስዖ ምዃና ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣብ ዩክሬን ኤሮጳ ብምሉእ ባዕሎም ክሕመልዎ ክኽእልሎም እሱ ድማ ክኽእልዎ ይክእሉን እዮም ብዓይኒ ገንዘብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤሮጳ እዚ ኩነታት እዚ ንክተሃዳዳ ይደልዩ ኣሜሪካ ግን ትደሊ ዘላ ይመስለኒ L'interesse di tutti i leader seduti attorno a questo tavolo, e cioè l'interesse a che quello che sta accadendo a Gaza non diventi un conflitto molto più ampio, non si trasformi in una guerra, rendendo in questi anni sono stati fatti in senso contrario per normalizzare i rapporti. While the conference comes amid growing fears of a wider conflict in West Asia, the representatives from countries including Jordan, France, Germany, Russia, China, the UK, US, Qatar and South Africa are attending the one-day meeting. The United Nations and the European Union officials are also present at the meeting. Now, in his opening remarks, the Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi urged the leaders to come to an agreement on a roadmap to end the humanitarian disaster in the Gaza Strip and also to revive a path to peace between
ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሓት መራሕቲ ፅልዋ ክገብሩ ዝኽእሉ ዝተባሃሉ ብፍላይ ብወገን ኤውሮፓን ኣሜሪካን ምሉእ ሬፕሬዘንቴሽን ከም ዘለዎም ናይቲ ዞባ ድማ ጆርዳንን ግብፅን ተሳቲፈን ከም ዘለዋ እቲ ዕላማ ድማ ነቲ ኩነታት ብወገን ኤውሮፓ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ድሕሪት እውን ክንሪኦ ኢና ዕላማ ናቶም ንእስራኤል ጠጠው ንምባል ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንኸይልሕም እዩ ዳርጋ ካልኦት ሃገራት ንከይሕወሳ ንምክልኻል እምበር ንእስራኤል ካብቲ ውግእ ጠጠው ከብልዋ ዝኾነ ነገር ዝገበርዎ የድሕነን ምክንያቱ ኩሎም መራሕቲ ንእስራኤል ከይዶም እዮም ኣብ ጎንኹም ኣለና ሙሉእ ደገፍ ክንበኩም ኢና እምበር እቲ ኩናት ንኸይግበር ዝግበር ፃዕሪ ኣዝዩ ድኹም ፃዕሪ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ትንኮ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘሎ ረድኤት ከመይ ጌርና ንእቱ ድማ ገለ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ Israel and the Palestinians. The roadmap includes goals like the delivery of aid to Gaza and also effecting a ceasefire leading up to negotiations on a two-state solution. Take a listen. كما أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا. እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ኣትሪር እውን ተዛረበ እንታይ እዩ ጉዳይ ናይ ፈለስቲን ዓለም ግድን ክትፈትሖ ክትክእል ኣለዋ እቲ መፍትሒ ድማ እቲ ቱ ስቴት ሶሉሽን ክልትየን ነፍሰን ዝኸኣለ ሃገራት ክኾና እስራኤልን ፈለስቲንን ዝብል እዩ እንተዘየለ ንስደተኛታት ሃገራት ዓረብ ንኣብነት ኣብዚ ቻነል ሪኢኹም ኣለኹም ሃገራት ዓረብ ስደተኛታት ናይ ፈለስቲን ክቕበላ ይደልያን እየን እዩ ዝብላ ስለምንታይ ይደልዩን እስከ ሕማቓት ሰባት ስለ ዝኾኑ ዘይኮኑሲ እስራኤል ነቶም ሰባት ዝወፁ ከምዘይመለሱ ስለትገብር እቲ ውግእ ንፈለስጢማውያን ካብ ዓዶም ንምብራር ዝገብርዎ ዘለዉ ምዃኖም ስለ ዝፈልጡ እዩ ደግመልኩም እየ እንድሕሪ ግብፂ ካብቶም ኣብ ቃዛ ዘለዉ ከፊታ እቲኣቶም እስራኤል ኣይትመልሶም እያ ተርዲኹም ኣለኹም ስለዚ ካብ ዓዶም ከም ዝወፁ ጉዳይ ናይ ግብፂ ድማ እንታይ ድማ ብንጹር ንፈለስጢማውያን ደፊእካ ውፅኢኻ ነታ ግብፂ ነታ ቃዛ ነታ መሬቶም ዋንነት ናታ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ዘመተ ብፍጹም ኣይንድግፎን ኢና ብምባል ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እንተኾነ እውን ናይ ግድን ክንገብረና እንተልኩም ከዓ ብናይ ግብፂ ዋጋ ብምልኦም 1 ሚልዮን 3 ሚልዮን ናብ ግብፂ ደርቢኹም ንስኻትኩም መሬት ክግብቱ ኣይከነፍቅድን ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና Now, the absence of any official from the Israeli side has also dampened expectations on what the summit can achieve. Many world leaders attending the summit expressed disappointment on Israel's attack on the civilian population in Gaza that has left hundreds of thousands of people with no means to live a normal life. However, እቲ ዋዕላ ድማ ብዘይ ናይ ወኪል ናይ እስራኤል ስለዘይ ተሳተፉ እቲ ከምፅኦ ዝኽእል ዝነበረ ፅልዋ ከም ወትሩ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ንጹር እዩ ስለዚ ዳወዝ መብዛሕትኦም ቶም መራሕቲ ዲስኣፖይንትድ ከም ዝኾኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ብርግፅ ድማ disappointed እዮም ክኾኑ because ዝኾነ ናይ እስራኤል ወኪል እንተዘየለ it's going to be meaningless ኣብ መፅኦም ሳቶም ከምፅዎ ዝኽእሉ ኣዝዩ ድሩት ክኸውን ከም ዝኽእል ጥራይ እዩ ከገንዝበካ ዝኽእል so እንታይ ክንገብር ኢና ሕጂ መጀመርያ ክልተ ቪድዮታት ሼር ክገብረልኩም እየ ሓንቲ ኣብ ናይ ረድኤት ዝኣቱ ዘሎ ተስፋ ዝህብ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ኢና ካለ ድማ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ብሰፊሑ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እስካብ እዚኣ መጀመርያ በዚኣ ክንጅምር no በዚኣ ይኮነን ክንጅምር let's start with this one Ready for days, and at last the first lorries carrying desperately needed supplies were on the move from Egypt into Gaza. Just 20 of them, what aid agencies are calling a drop in the ocean. So, ድሕሪ ክንደይ መዓልታት ኣብ ዶብ ናይ ግብፅን ናይ እስራኤልን ብወገን ግብፂ ተገቲረን መዓልታት ድሕሪ ምቁፃረን 20 መኪና ንኽኣትዋ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት መፅዩ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጆ ባይደን እስራኤል በፂሑ ዓብ ምስጢር ወይ ከዓ ዓብ ስራሕ ዝሰርሑ እንተሎ እዘን 20 መኪና ከም ዝኣትዋ ምግባር ጥራይ ተኻሊ ኩሉ ወታደራዊ ደገፍ ንእስራኤል እዩ ነይሩ ማለት እዩ when a sustained, reliable supply is what Gaza's people require. We hope this is the beginning and that sufficient aid will arrive, and there would be global pressure to stop the aggression on Gaza. Food, water and medicine were all unloaded, but no fuel, part of Israeli conditions barring anything it said. So, መግብን ማይን መድሃኒትን ኣትዩሎ ይብሉሎ ተዛዕበየ ፀገም ግን ነዳዲ ምክንያቱ ሆስፒታላት ብፍላይ ናይ ነዳዲ ፀገም ከም ዘለዎን ወይ ከዓ ቀልጢፎም ወዲኦም ኣብ ካልእ ሽግር ክኣቱ ከም ዝኾኑ እዩ ዝንገር ነይሩ could aid Hamas. And the border was closed again immediately. No way out for those with foreign passports who'd been told to gather there. Among them, the mother-in-law of Scotland's First Minister, Humza Yousaf. The people of Gaza want to live
They can't in the night even breathe. There's no air. They suffered. I watch the children play in the day and cry in the evening. My heart is broken. Through the day, Israel's bombardment continued. In Gaza City, more buildings turned into craters. 3 generations of one family killed here, this woman says. ሰለስተ ወለዶታት ዝተቐትሉሎም ሰባት ኣለዉ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነታት እንተርኪበ ሓንቲ ኣዝያ ልብኻ ትሰብር ኩነታት 17 ኣባላት ናይታ ስድራ ዝተቐተሉ ክንርኢና ንሽተይ ቅድሚ እስከንሳ ንሽተይ ንስማዓያ War has been personal for Palestinian journalist and human rights advocate Yara Eid, who joins me now. Yara, thank you for joining us here on Sky News. I understand that recent events have caused you personally a great deal of grief and pain. Well, I lost more than 30 members of my immediate family and they እንታይ ትብል ኣላ እዚኣ ሰብ እዚኣ ልዕሊ 30 ካብ ፋሚሊ ናታ ከሲራ ኣላ ኣብዚ ውግእ እዚ ልዕሊ 30 ሰብ ካብ ቤተሰባ ማለት እዩ 30 ሰብ ኢና ንዛረብ ዘለና ካብ ሓደ ፋሚሊ ፅንተት እዩ ብዛ ዓዲ ኣጋጢሞም ዘሎ ሕጂ ጥራይ ግን ኣይኮነን ነዊሕ ዓመታት ዝቐሰለ ስቃይ እዩ እዚ were civilians. They were not part of any militant group. ብምልኣቶም ከዓ ሲቪላውያን ወታደራት እውን ኣይኮኑን እያ ትብል ዘላ of any militant group. Most of them were children. 17 of them are children. 17 ካባቶም ህፃናት ጥራይ ከም ዝነበሩ ብጣዕሚ ዝሕዝን Not only that, but my best friend is a journalist, was a journalist, and Israel killed him in cold blood on the 7th of October while he was covering the Ares border. And he was wearing a press vest, he was wearing his helmet. And I just want to say, before I continue talking about what's happening, when you first introduced what's happening, you said more than 1,400 people have been killed in Israel and more than 4,000 in Palestine have died. I think language is really important to use because language... So እንታይ ትብል ኣላ ከምኡውን ዓርካ ወይ መሓዛኣ ንዓዓ ጋዜጠኛ ምስ ሙሉ ናይ ጋዜጠኛ ምልክታት ከለዎ ከም ዝቐተልዎ تزارب ثانية عقدنا تا gazetanya انتي لاتا كجمر كلا انت سبيل كلهم مبزحت زي ميراباين gazetanya تازت قامولو زلويم انتي يمزبلو اب فلسطين زموتو 4307 ميتهم يمزبلو نا اسرائيل كن شحن 400 تقتلهم يمزبلو سخانتايو تحماس زغبرو كم جبن اسرائيل تغبرو خ زلاغن كم بقى خم جبن زي كوني انتي تبلا لا زي جاي كم gazetanya هم وقت بلي باكني لكعتم فلسطيناويانن كابنا اسرائيل كابتم اسرائيلاويان لاحل بدسكحك منقد دبدابنا نفرتن ناي ميسايلاتن يوم زقتلو زلو سلازي ميتهم ديكون استقتلهم يوم بحمامه يكون زموت زلو بتدبداب يوم تقتلهم سلازي كم غازيتنيات تغبروا زلهم صحتات الى صبغ زخونه ريمارك تبالا مالتي. As a journalist, you have the moral responsibility to report on what's happening. Palestinians don't just die, they get killed. They are actually being subjected to ethnic cleansing, to genocide for the last 75 years. And you also mentioned that this is a Hamas-Israel war. This is not it. And framing it as such is very misleading because it poses the thing that Israel is an equal power, but it's an occupying power. And it actually has the responsibility of protecting all civilian lives and children in Gaza. But what we've been seeing is more than 1,700 of those who are killed. So ካለ ደማቲ በተደጋጋሚ ተደግሞሲ እስራኤል ምስ ሐማስ ትዋጋ አላ ዝብል ዘረባ ይዝውን ጌጋ ይትብላላ ምክንያቱ እስራኤል ገዛኢት ሓይልያ ነቱ ብሙሉ ነተቃዛውን ተቆጻጻሪት ናቱ እስራኤልያ ተሐማስ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዕጡቅ ጉጅለ ዳምበር ሃገር ዘሎ ሓይሊ ይኮነን ስለዚ እስራኤል ሓላፍነት ኣለዋ ነቶም ህፃናትን ነቶም ሰባትን ኩላቶም ክትከላኸለሎም ንሐማስ ክትቀትል ደረጃ ይኮነሲ ነቲ ህዝቢ ከም ኦኪፓይንግ ማለት ከምዚ ገዛኢት ሃገር ስለ ዝኾነት ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ሲቪል ንኽትከላኸሎም ግዴታ ኣለዋ ነዚ ነገር እዚ ድማ ሸለል ኢልኩም ኣይትኺድዎ ብምባል እያ ትሪራ ትዛረብ ዘላ ምናልባት ብዙሕ ተዛሪብና አይ ዶንት ኖ እንተ መጽያትኩም ያዳ ቪዲዮ ከም ስታቱን ዝሓበሬታ ዙን ኣየው ጽቆን እዮም ዘለው ዳርጋ እስራኤል ነዚ ሚድያ ገዚኣተያ ንእስራኤል ዝቃወም ሓበሬታ ምናልባት ኣብ ትዊተር ጥራይኻ ኣብ ኤክስ ጥራይኻ ትረኽቦ ትኽእል እምበር ኣብዚ ከቢድ ይከውን እንተ መጽያ ቅርያ ተዘየላ ግን እድላት ርዛ ቪድዮ መቸም ይሰርሓሉ ኾነ በቲ ኮይኑ በቲ ግን መቐፀልኳ ነይረ ግን ምናልባት ብሎግ ገብረዋ ስለ ዝኽእሉ እስኪ ኣብቲ ኔዋይ ኣርስቲ ክሓልፍ እየ Two American women, 51-year-old Judith and a teenage daughter Natalie Ranan, have been released by Hamas on humanitarian grounds. For the first time in a fortnight,
the Rafah Wall crossing opened briefly. A handful of trucks filled with humanitarian aid. زين حماس زسددن جهو حزبون نيرو سددن أدم قالن يعني زين. Allowed to pass through, and immediately afterwards, the Rafah crossing was again bombed. American leadership is what holds the world together. The American involvement in this war is continuously increasing. 2,000 American troops have been put on deployment alert, and they'll be involved in support roles such as medical assistance and handling explosives. The United States has also vetoed a United Nations resolution calling for a humanitarian ceasefire in the Gaza Strip. Well, America's USS Gerald Ford Carrier Strike Group and USS Dwight Eisenhower Carrier Strike Group have been rushed to Israel's assistance and to warn of any state. زين تريون زلهم مراقبنا كويناتنا أمريكا أنت دالين زلوا أبتبوتها مالتيو. سلازي it's بكسكند متى وتهدر مدلاو تقبر كم زل أمريكا نخم فلت إليه. On non-state actors from getting involved in the conflict. But reports of 6 Chinese warships in West Asia amidst this bruising war backed by the United States has caused a lot of concern. It is not clear why the Chinese warships are lurking in these waters. Amidst this bruising war backed by the United States has caused a lot of concern. It is not clear. So, ناي China شدشت مراقب ناي كوينات أبتزوبا West Asia ينكسر من لوا حدا كابتي أجرّا ما كنا تازخون زلوا ينتهي علامة China انتهى تدل زلا ناي سلام لوخ ناي سلام سرعة رأيني روم زو عبي يحجون حدا عبي ناي سلام ميشن زلوا دبلومات أبغي شمالون تكون تاتكتهدادو وجن ستيل وتهدراوي حيلناتهم أو ينكسر قسم الله ودما نتي كنتاتنا بزبعة سكيكي تسقعتي فتر بالتشو سلازي الزون حدا كابتي أزارة بخوين زولا رستي. While the Chinese warships are lurking in these waters, the China's recent clear stance blaming the United States for the crisis in West Asia for backing the Israeli war in Gaza. China بنتصور بتتقاقم تبلا زلا إذا كله أبكينات تقبر زلو أمريكا تقبر زلا ودو دبلوماسي لك كم راشاون بتتقاقمي ودو دبلوماسيا وأكايداناي أمريكا بتزوبات تقتلته صعبين زيو معناته التكتو ستي سوليوشن على ملوستسما معتلو نسوك تكبر تاخذ أنت تقبر نير أمريكا إذا كنا تتعب زي بس حنيا يوم زبلو زلو حكيد ما برايم مينستر إسرائيل بحبوا تزاربوا فيديوهات سراي أنتي علم مس علم ملوستفرارنا له وعلنا أوسلوون رجيسنا خن كيد نخلينا معناته أمريكا أنصار تطوكلو سلزي كولي فلطم يعني زبز حدا قفنا حزب أمريكا سلزلنا زخونا مراحي أمريكا يخونا أوروبا أنصارنا تطوكل كم زي كل صبوا جايز فلت بمبال نتحكي كزارة كله تقديح مالتي سلزي نزيد ما يوم تشاينا راشان ودو دبلوماسي ويكا زي عود دبلوماسياوي حماقة لا زالوا دبلوماسيا كايدانا أمريكا نتزوبا أب حدا عبي ناي سلام أنفت زنبرة نوقت ملسلا انتهي تكونتات نشتي كقلت لكم قد مزخونتات فزخونتات زي China أبتزوباتي إنترسناتا حدا ندادناتا حدا عب كفالنا ندادناتا كاب إيران كاب سعودي كاب على قطر كاب على إمارات يوم دوج سلزي زوبازي بالدعم زقدسم China فابريكانا عالم سلزخونة تا زلع على ندادة هلا خاجريا أبتزوباتي سلام كل دمات دلي انتهي جيرها تمني ترى ذي كونس نتنك عند منش أنا متفنان يتزوباز نبرت سعوديان إيران نوحت سعيرة أبحدا ناي سلام مدرة خمسياتن ناب سلام كم زعتوا جيراتن كمو إمارات نتسلست عقد ساجرات أبحدا تصبغ زخون ناي سلام خمسياتن ترى ذي كونس نسلست يندما أبريك سيتياتن سلزي أمونغون زلوا متفنان هدي أمو انتهي مالتي زي كونتات أزينا برجو كونتات نابناي سلام أو كونتات خير كم زغل جيراتو الزجن نأمريكا سقط فترة الله خمس زغل كن رداء كن كلالنا سلام انتهي كم زخون زلوا حج كريكم يا مغنياتو أمريكا بتزوبات ربحاناتا انتهي نزبل كن رينا حجي قد من أبوهم تحنا زي نراهم صنعوا عند فيديو شارك قبل لكم تعمى قد سابري تزلوا Okay, just give me a second. I'm sharing. So تربحنا هجرات انتهي مخانو أمريكا نياتوار عب بيزنس كم زلوا السدما نتزوباوي سلام بخمي تسألوا خم زلوا كنرينا مغنياتو نزيك ساب زي فلدنا تبو غير كردانا يكلني تكونتات. So we really need to understand نفسه كف هجر انتهي ربحها بتبوتاتي كنفلت كنكلالنا. So now let's sorry I made a mistake. I'm trying to combine many things at the same time and some could have comes in. So let's start with this one now. Reached Israel tells you what the priority is. So aid may not be reaching Gaza yet, but arms have already reached Israel. Tells you what the priority is. قدمتي ناي رتيت ناي مقبل ناي ماين ناي مدهانيتن مجمريات هرتوق حنت ما تجي دحر ساعات
أصوار نبتي زوباك أتجميرو سلمتاي أمريكا قدامنا نتارد تخلن ماين تزبد يكونه أسوارايو أمريكا قبلونا يدخلني خا اتهمنا أسوار إندستري نتي طبعا أمريكا نتي بوليتيكا أمريكا زورو بدحريت نساتهم ناي أسوار بيزنس ناتهم كمي كمزول رايوج. And this is not just about the Israel-Hamas war. It happens with every war. The moment a conflict breaks out, arms sales shoot up. And this time is no different. Last year, arms sales reached an all-time high with the Ukraine war, and this year we're looking... So, وقل كجمر كله تزبلت أجزينه تديفنس إندستريز بعض حالة عمت تزبلت أجزينه يرو سلمتاي أبي يوكرين زنبري أبو وقل سلزخنا بليونس أمريكا نيروبان زفصلوا زنبري زجنزب زبمولو نيوكرين يكون زخي طويلو أب كامبانياتنا أمريكا ما تزل على كابز وقعت خصب زل هجريا كامبانياتنا تمالتيو سلزي إذا عمت زد ما كابنا عمي بزجدة تزعبي أجزينه وقل مالت وقع مالت لك كمزي مقبرة سورانت ويكا ناي كوكا ناي مستد شيء تروحونكا فيستيفال انت لابتك أخا بزوج شيء سلطونكا تحقوسو وقع دمانتهم ناي كامبانيتات ناي وقع تزبلت زي جزيو زعمت زدما تزبلت جزيو خين الله سلامتاي راي وجه سلامتاي وقع زد الله زلو أبزوبانا وين إزعل عماد سلامتاي مسألو سنه لهم رينا. Looking at even bigger numbers. If there is any business that is booming during this war, it is the sale of weapons, and the biggest beneficiaries are the US defense suppliers. Here's a report. Who benefits from a war? It sounds like a paradox. How can someone benefit from a war? There's killing, there's suffering, there's widespread destruction. And who would benefit from that? Well, someone does. And that someone is the defense industry. Wars can lead to an increase in defense spending. The more prolonged and intense the conflict, the greater the demand. The government that's fighting a war will obviously spend more money. So nations invest heavily. So, in time I'll let you ناي هيوت ناي تحتغرتي ناي سقاي ما بقسيو we know that نترى سبات تزعبي تزخفن أب عالم كقاتم زخل وقيو زيادة رايقنا يكونت انتا كونتات وقي نخالوت سبات دماء تزبلت ناي بيزنس ناي مخصبن قزيو نمان نتدي فنس اندستري دماء بأمريكا أزي عبيو مستي وتهدراوي حيلنا أمريكا ويكا منيستر مكلخان أمريكا دماء بزي تفلت من قد استطعنا نقصر حزر اللوي سلازي متايم زقبر زيوم سبات استفل عليه بوليتيكاوي حنفشفش نخيد لك كمزي نبرتنا كا اب تلفزيون ادفرتايزمنت تقبر له مش كمزي زي انت تخدين كخمس خونا الكايل كادفرتايز تقبر ادفرتايزمنت نايزوم كامباينتاز انت تفلترو سلم مفتار اقرقر مفتار شقر مفتار وقي نخجمر مغنياتو وقي مسجمره انت يزقبر حال نفسك كفقر بزلو واصوارك تجازيات فتن ديسكاونت ونا يتحتتنيا انت تقبر بتزلو واقع بزقال طفنتاي كتبونا تدخل يوم زبرو سلازي تزبلت انا مخصب غزي وقن اقرقرني نزيد ما كل غزي يوم زفر هو ناي قرن افريكا ناي سلام تسفا زنبره اب انتاي بتحملوا ريبو امريكا اب افريكا بعبيو اب قرن افريكان اب زما كلاي مبراقن قند ربحناتا اصوار مشطايو مخنياتو بيزنس يبلان ابو زخونه ناي بيزنس علاماون يبلان اب ايرترا يخون اثيوبيا أمريكا صرحته بروجكت ناي أدنى يكون ناي تعتقرتي يكون ناي كله تخونه نجار بروجكت يبلون ديفنسن ستان نتناتهم قبل لا نمحيالني the same ما بزين ما هجرات بقرا أبزين ما كلام مبرع بهلاجرات سعودية يكون قطر تكون إمارات تكون كالوت هجرات بحرين تكون كويت تكون كلها تنزياتن أصوار كب أمريكان زجزا إذا حجت أقات يمزل كنا هذا ما نبز عبي وق خيد ندحر خينه كل هجرات كم بحدش وق أصوار كجزاء it's the best time na America دما نتن كامباين دما كمزيو even اب افريكا زلو كلن ما بنقرن افريكا متفنان تري ولهم كلاتن اصوار كجزاء من يجن كخسف راي حجي سلازي ذكر داكم كخلالو وق زدولي حيل خمزلو in technology, in weaponry, and in infrastructure. This heightened demand helps defense companies across the globe, meaning that their profits soar. Last year, worldwide military spending hit $2.1 trillion. That's over 2% of the world's GDP. Europe has ramped up military spending. It's the highest the continent is spending since the Cold War. Asian nations have also bumped up spending. The defense budgets of Japan and Korea grew by 7% in 2022. India's defense budget was $81.4 billion in 2022, a rise of 6% from 2021. One of the biggest drivers for these numbers is the purchase of new weapon systems. As of last year, the US controls 45% of the world's weapons export. So, انتين رلنا تريلهم التكونات كلنا هجرات جابان ناتا ناي أسوار ناي منيتر وكالهالا باجت ناتا أزي عبلو كوريا كمو كوريا مالتيو إيروبا نمبر 1 زلا على باجتني أسوار إنه ديفنس انتقبر زلا كفل عالمي أمزنا يوكرين قال قالوا تهجرات ما كلها تنبب عقمن وتهدراوي عقمن محيال بزحوة عيتات قبر له أمريكا ما 4-5% نتداقع دومينيت تقبر أمريكا سلازي أمريكا تزلا على الدومينيشن أسوار زلوها ناي أسوار بيزنس كباب 3 تريليون بس حلو
أزي كتقوموا تزايد خل درجة يبتع زلوا ده سواي دما سالسايكونات علمون كجمر خليز بهالزلوا مغنياتو هجرات أزين أسوار يقبرالوا بزح كونفليكت عب كل زوباتات الناس فحفحي خيدالو من يخز دليل زلون تيلا زي برقت اتي أسوار شيء زل حيلي أمريكا بفلاي سلام كتفتر أبز حلف عامتات أبز خونة هجر سلام كتفتر إيرانا نترفع أجرجر أمريكا بتنتن زبلتن نزخونة هجر كانت تقبر زل أمريكا ترينا بتوج مسجمرة موداتها 5 يبل جريات قطف أبنت العراق كسب حجي موداتها يبلون توج أفغانستان موداتها يبلون ليبيا موداتها يبلون سوريا موداتها يبلون يمن موداتها يبلون سلازي نفس وقفت الجمرة وقدمة موداتها يبلون سلامتاي مشت أنا أتصور نحوارو سلازي دلة العلامة ده ما بزرعيه هيجي. That's 5 times more than any other nation, and it's also gone up over 30% since 2010. So for US defense suppliers, it's profit, profit, and more profit. I'm talking about the likes of Northrop Grumman, General Dynamics, and Lockheed Martin. Their sales are soaring, their companies are growing, and their stocks are rallying. Plus, the أتصور صراحة زلوا كامباني تزبلت أجزينا مخصب جزين بركناتن دمازيل على زخدول زلوا جزي سلازي أبصور دفريا كامباني تات إنفستس قبرها بساك ماركت دن يخسب على مالك يجن تحطه بغانزانا سبات موتن سقاينا هزب مخصب I don't know نايمورال حتى يزي. Purchase of American weapons requires close coordination, that too with the US military. Any military contract is long-term. It continues for years, and it includes upgrades that continue to benefit the industry. But it's not just the US that is benefiting. You see, US weaponry is in demand, so their suppliers have a long wait time. But for countries that want weapons fast, that's not a... So, أتينا أمريكا أتصور جن أمريكا تأتصور شيء كامبان ترى يكون عند خزبة ولا تمنيستر مكل خالنا أمريكا نسدما كلنا هجرات سجاس لزلون ديفنس كونتراكتس بحال نعسرت عمت نحمشت عمت نعسر عمت زقيت كونتراكتس على زدما كل جزء عمت زحدسيو نأمريكا دما عبأ توصل لوايو جن نأمريكا أبز كم زنا جزء عقرقر نأمريكا أتصور نخط رغبو نوح جزء كتس بس لزلك مبزعت هجرات دما بغلط في جزء تدلين نبكالوت ينزخدا سلزم من ينتنكالوت أتصور دشيت هجرات دما نرى. A good option. So the urgent demand of military firepower is encouraging other arms-producing nations, the likes of Turkey and South Korea. Last year, Poland reached a $14 billion agreement with South Korea. It plans to buy tanks. دبوب كوريا نابنت حنت كابتن بزح أتصور من بولند يكون أوروبا شيء زنبرت هجريا مغنياتنا أمريكا تن كامباينات لعل كفريوز خلات طلب سلزلو وانا بزوان زي هجرات كاب بخالون بواقع حصرلن أبع البولند خيدن زجاج أبزح هجراتين سلزي بولند ناي سامسونج تليفون تراي دا يكون ويكا هاينداي ماكينة تراي يكونوا زفريو نفرت كويناتن كهلا عبيتو وتدرس واراتن وتفر هجريا. Fighter jets and howitzers. Turkey too is revolutionizing the drone warfare industry. Countries are lining up to كم دما تركي ناي تركي دما زلع على الوا أب درونز زلوا يسمعج. buy armed drones made by Baykar. Turkey has sold drones to at least 29 nations, and they've been used in war zones in Libya, Syria, Ethiopia, Somalia, and Azerbaijan. So تركو دما كم نفلتو بزح درونز تشيء زلا نتداعنا درونز بزح revolution تفتر زلا سلزي أقدر تهجريا بغربة أب إثيوبيا أب تجري زنبرة وج حجونا بمحرز بعضلو أتن درونز ناي تركيا أب ليبيا أب سوماليا أب كالوتون بزح أب يمن سبزقت لازلوا درونز ناي تركيا سلز تركيا أزياء أقدر تهجريا معناته أقدر أتصور سلز شيء دبلوماتيكالي عبيد الوازلو مراحي زلو تهجر سلز تركو بقمية بزحات هجرات مسازم دناخ قبرز فتنو سلز بعتر زبالة التكوينات نمان كم زربح كن رينا. So basically, it's all about seizing the opportunity, and Ankara and Seoul are cashing in. They are increasing exports and giving purchasers across the globe more options. Currently, there are 2 major wars raging on, one at Europe's borders and the other in West Asia. So the surge in weapons purchases will only increase with time, and this is. So كم نريد لنا التكوينات مخصب كم زخونة وج مخصب كم زخونة أمريكا ما كم تزبلنا أبتزوبا مع كلام إبراهيم يكون قرن أفريقيا بعبيو أب أفريقيا ونربحاناتهم كباسوار سلو زخونة 4.5% نتي نهاية أسوار مشيت مع أمريكا دومينية سلو تقبرو أمريكا وج تدل ويكا أجرجرن زي رجونتن أمريكا أب مخصب يزلوا that's why استفل عليه أب إثيوبيا زجبر زلو جمسير تراز زجبر زلو أب سوماليا زخون كونتات أب كالوت هجرات أب يمن أب السودان زخية زلو كونتات كل زي تدماميرو ربحات كينات كون كله كاب كينات زرب بزحات يوم قالوا لما معدنات نقد زمت كتسرق زخونه دليت كان نقد جبر نتنا امريكا حيلي كم زقصل نقد جبر كل جزء نياج وار نجر بتعمي اقداسي نيوجن ورا وجن دما اقداس نتالو سلازي سبكنا كحلالو كل سبح بحاده يقداني ربحنا يسبات دما كمت انا العلي كم زفلالي كنت كن كلالنا نزيتات دماي مبرهك بكم حسيباني راه سلازي اي هوب ذا فيديو ايتصون تخون
ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኮኑ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ድማ ግደፍ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ብኣገዳሲ ጉዳይ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ብኣገዳሲ ጉዳይ ክመፀኩም እየ ብድሓር ክሳብ ሽዑ ዳሓንኩ ንብለኩም ፅፅብቑ እናተመነኹ ከዓፅዋየ ዳሓንኩ ንብለኩም ቻው ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገፃ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ቢሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብሮ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለ ዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለ ዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና